Jambo ndugu mpenzi msikilizaji wa Undani TV. Tunakusalimia hapa kwenye Undani TV na tunashukuru sana uwepo wako na kututega masikio. Leo nina jambo ambalo nataka tuzungumuze na nikawa najua kweli jambo hili litakusaidia ndani ya maisha na litabadilisha maisha yako. Nataka niende moja kwa moja nikuambie kwamba nina duka 5 na hizo duka 5 nimeweka wafanyakazi katika duka 5. Tuseme na mimi nina duka nyingine ya 6. Sasa wale watu 5 wakifanya kazi, ndugu yangu, wanafanyia kazi 8. Ile kazi wanayofanya ni mimi nilikuwa napaswa kusimama pale, lakini wao wakiwa wanafanya kazi, faida inaenda kwa nani? Inaenda kwangu, si ndio? Lakini nina mfano mwingine. Nina shamba. Hii shamba nikilima peke yangu, inaniomba kulima siku 5. Nataka nifuate vizuri. Hii shamba nikilima peke yangu inaniomba siku 5. Lakini leo nikileta watu 5 ilima ile shamba, je, itaomba siku ngapi? Ambao wale watu kila mmoja analima kama mimi. Kwa hiyo shamba ambayo mimi napaswa kulima kwenye muda wa siku 5, nitakuwa na uwezo wa kumaliza ile shamba kwenye siku hii moja. Na wale watu wakiwa wamelima ile shamba ni ya nani? Ile shamba ni yangu, na ile kazi kupalima nilikuwa napaswa kufanya baada ya siku 5, kwenye muda wa siku 5. Wale watu wamenisaidia, nimeweza kuimaliza kwenye siku hii moja. Kwa hiyo siku 4 ambazo zinabakia nitaweza kufanya vitu vingine. Kwa hiyo nafikiri mpaka hapa umeshaelewa kile ninachokuelewesha, kwamba ukitaka kutumika sana, ukitaka kufanya kazi sana, njia kubwa ambayo unapaswa kuzingatia, jaribu kuongeza mikono yako iwe zaidi ya 2, kwa sababu Muumbaji alivyotuumba sisi binadamu tuna mikono 2 kila mtu. Lakini ukiwa na hii system ambayo utaweza kutumikisha watu wengine wafanye kazi ambayo ulikuwa unapaswa kufanya, utafanya kazi nyingi tena kwenye muda mdogo. Unaona kwamba shamba nilikuwa napaswa kulima baada ya siku 5, nikiajiri watu 5, ile shamba mimi nitaimaliza kwenye siku 1 na bado mimi ni ule ule. Kwa hiyo nataka kukuonyesha kwamba ukinapopambana, utumike sana, utumike extra, utumike overtime, inasaidia, lakini inasaidia kwenye kiwango chake, na itakumaliza wewe mwenyewe na utakuja kuisha na mchoko, ingawa mafanikio nayo yatakuwa ni madogo sana ukilinganisha na jinsi wewe ungeweza kuajiri watu, kuwapa kazi, wale watu wakafanya kazi badala yako. Hii ni njia matajiri wanatumikisha. Hii ni njia ambayo inasaidia kwenye viwanda. Wale watu ambao wana viwanda, wana kampani kubwa, wengine wanalala, wengine wako wanatembea,
lakini bado wanafanya kazi. Wafanyakazi wako kule, wako wanawafanyia kazi, japokuwa wao hawako pale kwenye kampuni, lakini kazi yao inaendelea. Hii itakusaidia sana wewe kuweza kupumzika, itakusaidia sana wewe kuweza kufikiria vitu vingine, itakusaidia wewe kuweza kufanya mambo mengine. Nenda kajifikirie, panga kazi zako vizuri. Ile kazi, ile biashara unayotaka fanya, tengeneza jinsi unaweza ukaajiri mtu akasimamia ule mradi wako. Ndugu yangu mjasiriamali, unitege masikio, tuongee vizuri. Leo kabisa nataka hili jambo ulijue na ulizingatie sana. Kama kampuni yako utakuwa wewe unataka ufanye kazi wewe binafsi, nenda kajifikiria mjasiriamali, wewe mfanya biashara. Leo itokee wewe uugue, ulazwe hospitali, ile biashara yako wewe unafikiri itaendeleaje? Itaendelea au itasimama? Hapa nataka kukuonyesha kwamba hii system ambayo ni ya kuajiri watu, kupana kazi, kupanga watu, unawapa majukumu ambayo wewe ungefanya, wao wanashughulikia, itakusaidia hata kitokea wewe uugue. Kitokea wewe ukiugua, biashara zako zitaendelea kwa sababu kuna watu umeweka pale wanasimamia kazi. Lakini jifikirie kama mradi wako, biashara zako ni wewe mwenyewe unakaa mle ndani. Ngoja tuchukue mfano wa duka. Kama hii duka ni wewe unapasha kuwa unakaa ndani ya duka na kuuzisha wateja. Ikitokea wewe unaugua, ile duka utafungua, duka yake utafunga na faida haitapatikana. Mara nyingine na wateja wengine wanahama kwa sababu wanakuja mara ya kwanza hawakuoni, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, na wateja wako watahama. Kwa hiyo mpaka hapa nafikiri umeshanielewa kile ninachokwambia. Itakusaidia sana na utanishukuru, ninaamini. Jipange vizuri, waza, fikiria. Ukiona haviende, una changamoto zenye uelewe, usikose kucomment hapa. Tuambie, tusaidizane, tuambie, tukuchangie mawazo, tukushauri jinsi wewe unaweza kutengeneza zile kazi zako, ile ofisi yako. Usiendelee kung'ang'ania kukaa wewe peke yako. Utengeneze mfumo ambao utakusaidia wewe kuwa na watu ambao wanasimamia kazi zako na majukumu yako, wakusaidie kuyabeba, na itakusaidia wakati wewe utagonjwa, wakati wewe utalazwa hospitali, wakati wewe utasafiri. Itakusaidia wewe kuweza kuishi muda mrefu, kwa sababu utakuwa na muda wa kupumzika, utakuwa na muda wa kufanya vitu vingine. Itakutajirisha kwa sababu utakuwa na muda wa kufikiria mambo mengine zaidi. Na kama kweli unaona hiki kitu na kufundisha ni kitu kizuri, kimekusaidia, usikose kucomment hapo chini. Tuambie kwamba mafundisho haya yanakufaidisha, na kweli kama wewe unaona umefaidika, tunakuomba share hii video kwa watu wengine nao waweze kupata maarifa haya. Kwa nini usilike? Kama umeipenda, like hapo chini, kuna kitofu cha kulike, like ndio, na kushare kwa watu wengine. Lakini pia kama hujasubscribe, support Undani TV na kubonyeza
kwenye kitofu cha subscribe. Hii ni Undani TV, tunawapenda sana na tuko pamoja na vipindi vyetu bado vinatiririka. Tunaamini tutaendelea kuwa pamoja na mafundisho mengine. Kama una swali uliza hapo kwenye comment section, na kama umeipenda tuambie, na kama una swali usikose kuuliza. Tunawapenda sana. Jina langu kama kawaida naitwa Gilbert CEO. Mbarikiwe sana na tunawatakia maisha mazuri pamoja na maendeleo. Asante.